mu Rwanda harakuntu bakunda gusereza abanyamurenge ngo abanyamurenge bakunda kawunga. Nanje nari mubazaga babivuga. Kirirwa mbaye nsakuza ngo abanyamurenge bakunda kawunga. Naho nta makuru. Rimwe ndwana n'umwana niwe wambwiye gutyo ngo wakinyamurenge we. Si umunyakwa. Abikuye he? Actually no musaza n'ubundi. Kuri impamvu babivuze bazi impamvu. Nuvuga ngo twebwe n'abavuga butumwa wagize ubona mu ikanisa. Ntatandukaniro. Ugukuriya gusa nyine bazabaca muri ziriya nzira ariko twebwe nabo ni intuzimo. Wijambo wasigiwe na sogokuru. Umurage w'ijambo twasigiwe na sogokuru. Bakore sabu. Mvuga ndi muyizi. Sabu igisigaye nawe ucirangirize wenyine. Shuti bakunzi ba Umurage TV tubahaye ikaze. Abantu nabifuje kenshi guhura nabo n'abantu bakomeye kandi n'abantu muzi mukunda cyane. Twahuriye hano muri Dayton, Ohio mu gikorwa cyateguwe n'abasore ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari kumwe rero n'aba bagabo ndetse n'abasore. Sarya mwese murubatse. Reka rero mbasabe batwibwire amazina yabo hanyuma turaza kubabaza n'ibibazo bijanye n'umwuga wabo nico bakora. Reka duhere kuno muntu twegeranye witwa nde? Amazina yanjye nitwa Mugisha Freddy, nkaba ntuye Michigan. Kuno munsi twaba twaje mu gikorwa twateguye cyacu cy'abasore muri Ohio. Iwanyu ni hefe? Iwacu ni mu Minembwe ku Kiziba. Niho wavukiye? Oya. Navukiye mu Rwanda ariko ababyeyi bari baturutse iriya ruguru. Muri make iwacu n'iriya ababyeyi bavuye. Niye bavuye. Nuvuga ngo nawe niho ukomoka. Nanje niho ukomoka. Yego. Ariko muri iminsi yose bavuga ngo n'abantu bavukiye mu nzira. Ubwo habe n'ibitaro byari byubatse ku nzira. Ni mu nzira n'ubundi navukiye mu nzira. Reka twumverere umugezi wacu nakurikira. Mazina nitwa Museveni Manase. Ndumutware data yitwa Manase Magege. Iwacu ni muri Zura ahantu bita Kizingo ariko nyine dusigaye dutuye muri Michigan. Ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe. Murakoze. Muri usarere nawe nitwa Mathias niryo bazi bakoresha. Murakoze. Murakoze cyane. Ndibaza njewe nigeze gukora ikiganiro nawe ariko nyitwa Ami Rusangwa Sarihungu. Ndi umusegege, ndi umupapa wubatse. Ubushize twavuganye ndi umupapa ariko ubu ngubu ndi umupapa wuzuye uri full ufite n'umwana. Mukunze gukina umukino mu kinyamurenge tuzi nk'amaryogo cyangwa se comedy. Freddy kusetse kandi n'amaryogo. Seri mu kijambo rivuga kuryogora. Bisobanura kuryogora sinzi ni nko gutebeza cyane cyane no bakunda kuza iryo jambo kuryogora uri kuganira n'umuntu ukazuvuga utuntu twinshi ko harimo guserereza gusetsa kuryogora nyine. Hari video nigeze kubona yawe urahantu mu modoka uhamagara abantu ngo nibaze bagende. Iriya comedy byari bimeze gutora wayiteguye? Zimaze kuba nyinshi kuri no pfa kuyibuka utanyibukije neza. Wari kuhamagara usanga umuntu kwibarabara none ukazuvuga ngo abaja mu Minembwe ngo abaja hehe ngo nibaze mugende. Nge ahubwo sisi yani. Ninde muri mwe? Ni n'uyahubwiyo ngiye. Ni kati. Iriya ni yanje. Iriya ni comedy ya usarere nawe. Ni nayo iri mu makomedi twatangiriyeho. Tubikora nkuko waruvuze tubikora dusa n'abari kuryogora ariko mukuri guhara abantu babumva message. Iriya video twayikoze kubera ko twari tuzi ko iwacu nta mabarabara hari, nta mamodokari, ukunda abantu bashobora kugenda. None niyo mpamvu twayikoze kuriya tubaza tubwira abantu ngo abaja mu Rurambo, abaja hehe, ngo kwibutsa abantu nubwo muhaye mwiga, nubwo muhaye mugira gute mugomba kubaka amabarabara mukagura amamodokari. Niyo siguro cyane yiriya comedy twakenye. Akenshi comedy zanyu tugenda tubona ziba zirimo ubutumwa. Ikintu mbashimira cyane kuba comedy zanyu mukora hari bitandukanye n'izabandi bakora cyane. Murasetsa ariko mukaryogora ariko hakazamo ubutumwa. No kubera ikimwebwe mubikora mu rugo.
mu kuri guhari turi abantu bakuru twivuga twavuze ko twubatse bamwe habe n'abatarubaka gusa nuko batinze ariko nabo ni ibikoresho bagiye bashaka ariko ejo bundi nabo bazaba baruzitiye komedi ubundi biravana n'umuntu uko ayumva ariko abakomediyani benshi bakunze kumva ko gusetsa umuntu hari kumubwira ibiteye isoni kuvuga ibigambo abandi batokumva ariko twe twubaka dutangira bino bikorwa twumvise yuko gusetsa umuntu ariko twavuga ku bintu bijanye n'iwacu kandi mu kuri guhari navuga ko iwacu navuga ko nitwe twatangiye komedi mu Banyamurenge nitwe ba mbere ukurikiranyije cyane dufite amasije atagira uko angana twavuga kugira ngo umunyamurenge yumve kandi aseke ikigira kabiri ibyinshi dukora ni ibyagiye bihaba iyo dukoze ku kintu c'ishari tubwira umuntu akiyumva uzishari ikindi gituma dukora biriya bintu kugira ngo bibe ari inyigisho nini cyane dukora ikintu casetsa ariko umuvyeyi yareba yicaranye n'umwana wiwe cyangwa se papa mama n'umwana bashobora kureba bicaye hamwe ntibatera isoni ariko urebye nga komedi zimwe z'abandi singiye kuvuga niyenda ngo mvuge nabi ariko hari komedi jewe ndareba ndi kumwe n'umwana wanje yakimwe n'undi nzi cyangwa se hari amagambo ntategera ndi kumwe n'undi cyangwa se umwana atategera niyo mpamvu rero turigisha turaba nuvuga ngo twebwe n'abavuga butumwa wagize ubona mu ikanisa ntatandukaniro gusa nyine bazabaca muri ziriya nzira ariko twebwe nabo ni intuzimo twese ni umurongo umwe musitari kandi birumvikana Freddy ukunze kuvuga ikinyamurenge kandi utarahavukiye muri wowe ibyo maryogo yakujemo gute wumva ari ibintu bikurimo ni ibintu wavukanye ni ibintu wigishijwe na ba Museveni byakujemo gute ubundi mpereye ku bijanye nyene na komedi gusetsa ni ibintu navuga ko bituruka mu muryango guhera kuri basogokuruza mu mateka bavuga bakarano basetsa cyane kugeza no kuri sogokuru ndamuzi n'abantu muri famille benshi n'abantu basetsa cyane ni ibintu urumva byo muri famille hanyuma kubikora mu buryo mvuga ikinyamurenge censhi ikinyamurenge nta myaka myinshi ndamara nkivuga navukiye mu Rwanda mvuka namenye ko ndi n'umunyamurenge ndi mukuru urumva ariko nza gukura nsanga buri mu Rwanda hari ikintu kihaba bakunda kwigisha abaturage kwikunda kwigira urumva kwigira harimo ibintu byinshi harimo kwikunda rero nabwo harimo ibintu byinshi no gukunda ururimi rwawe no gukunda ibintu byose bigize umuntu none nza gusanga mu Rwanda ico kintu kiraba cyo kuvuga ngo dukunda ururimi rwacu aho menye ko ndi umunyamurenge ndavuga ati why not none je ndokunda ururimi rwanje kubera ko ikinyamurenge kiratandukanye cyane n'ikinyarwanda uyu nakivuze umunyarwanda udasanzwe ukimenyereye aravuga ngo uyu muntu ururimi avuga ni Kirundi ni kiye kirimi ahita yumva ko bitandukanye n'ubundi no kuvuga ngo nza gusanga kandi uretse no kuvuga ngo ururimi rwanje mu buryo bwa komedi kinyamurenge kirifani hari ijambo wavuga mu kinyarwanda ntirisetse ariko warivuga mu kinyamurenge rigahita risetsa cyane nuvuga ngo ururimi rwacu ku bantu bakina komedi twagiye amahirwe rurifani narwo rurasekeje mu yandi magambo navuga ko ari mpamvu nkunda gukoresha ikinyamurenge cyane wakimenye ryari wamenye ryari kuri umunyamurenge Freddy nabimenye mu Rwanda hari ukuntu bakunda gusereza abanyamurenge ngo abanyamurenge bakunda kawunga nanje nari ndi mubazaga babivuga kirirwa mbaye nsakuza ngo abanyamurenge bakunda kawunga naho nta makuru rimwe ndwana n'umwana niwe wambwiye gutyo ngo akinyamurenge we si umunyakwa abikuye he nshike mu rugoga nibwo nabajije amakuru tebana uri umunyamurenge ariko sinabyitagaho nyine uko nagenda ngora nibwo nagiye menya ko ndi umunyamurenge 2005 twanagiye muri Kongo tuja guturayo twamazeyo umwaka urumva navuyeyo mbizi nyine ibyose narimenye muri make bitafata umwanzuro wo kutayongera kuja inyuma y'ondiwe no kuvuga ngo nta kindi gihugu kiri inyuma ya Amerika habe no mu ijuru nje sinzohindura ururimi nzokomeza mvuga ikinyamurenge yes Matayo mu comedy mukina ukunze kugaragara uri umusaza kubera iki bakunze kugira umusaza kandi ukiri umusore urakoze cyane actually no musaza n'ubundi kuri impamvu babivuze bazi impamvu ariko n'imyaka yanje bigaragaza maze kugira myinshi cyane ndashaje ariko akenshi biterwa na role bahaye umuntu niba bampaye ngo urakinira umusaza ndayikina bampaye ngo ndakina ndi umwana byose no bikina biterwa n'iki kugira ngo umuntu mumuhitemo baguhe ikintu ushobora nuko bumeze usa nico ugiye gukina cyangwa oya biterwa
n'ahari ukuntu twateguye mbese sije runaka akenshi twebwe ntituza dutegura ico cyangwa ngo tuje kwiga komedi turi buje gukina, ahubwo tuza turashika aho ngaho iyo dufite dukinaho tukaganira gusa baba dufilma nuko tuza dukina. Rero ni impano yanyu. Niba uyu mugabo azanye sije akayitubwira ashobora gukina ari umusaza, niba nzanye sije nkayibabwira mba umusaza, biterwa n'uburyo uzanye sije turabiganiraho, ntabwo tuja gutegura. Niba tugizaho abasaza ukakinira umusaza, uri mutoya ugakinira uri mutoya. Hagati aho twagiye tubona hari amarora amwe mwagiye mukina bigaragara ko aburamo abantu. Hagati aho bivuze yuko abanyamurenge batarabisobanukirwa ku buryo hagomba gukina umugore atagomba gukina umugabo. Twagiye tubona muri Usarire nawe Mathias yagiye akina ari nk'umugore. Ico cyo bari kimwe mu mbogamizi muhura nazo. Urakoze. Wenda wacu yonamfasha wenda ntabisobanuye neza, ariko impamvu cyane twagiye dukina role zose tutifashishije abakobwa cyangwa abagore nukubera ko twabonaga bizotugora. Twe tukavuga ati turishoboye, twifitemo ubushobozi. Niba uyu nguyu ashobora gukenyera igitenge nuko abifitemo ubushobozi, tukabona no kubwira abandi bantu, tukabona bizodusaba energy zo kubumvisha. Mu gihe twebwe ikintu cyari kiturimo tukagikora nta ukiduhatirije, niyo mpamvu twabaga turi tayari gukina role zose, yaba uri umugore cyangwa uri umugabo. Kubera iki ari we bahitagamo gukina nk'izo role zisaba umugore cyangwa umukobwa? Kuri yari ataramera ubwanwa. Mu kuri guhari sinavuga ko aba ari bo baba bambizemo, kuko yabikubwiye hafi ya twese uko dukina hariya turabanyempano kandi impano zitandukanye. Dushobora kwicara tukavugana gusa tukavuga ngo umuntu runaka twamutekereza bikanyorohera kugira ibyo nandika kuri we, uyu bikamworohera. So kuvuga ngo kine nka hariya h'umukobwa bumvise ko ari nje okay, narakinye bisanzwe duha tuganira, ndababwira nyine iby'umuco ukuntu abana biwacu bibwirana. Maze kwibwirana gutyo barambwira ati no nta wundi turinda kureba, uko duha tukumva nta mpamvu yo ngo dutegere uwundi muntu. So igisigaye wowe nuko tugushakira igitambara n'urupande na saka yosa, hanyuma ukavuga amakuru. Nuko byagenze, ariko naho kuvuga ngo bwanwa yes. Hanyuma reka nkubaze kano kantu gatoya nabonye warabishize kuri stati yawe. Niki wavuga ku mudamu cyangwa se umwana mukobwa w'umunyamurenge uba muri Canada witwa Hadasa, twamubonye kuri Isimbi TV ari kuvuga ikinyamurenge, abantu benshi basa n'ababyishime cyangwa se n'abakunze imivugire yiwe. Kuri wowe wabyakiriye gute? Ari umuhungu umwe wari ugiye gutuka undi mwana, ariko agiye kumutuka neza kubera kumwishimira, abura uko amutuka noneho ngo abona ko nta kindi kintu arenze. Buriya nyina w'umuntu nico gitangaza c'umuntu kiba kuri iyi si, kuko abura uko amutuka ngo aramubwira ngo ni nyina gusa. Okay, ntabwo nobwirira umukobwa ngo ni nyina gusa, ariko niba hari abantu numvise cyangwa se maze kubona bashobora kuba bakora neza ikintu, iki kintu kiri mu gucaho mu bantu, jewe sinacemera cyane, kiri mu guca mu bantu ngo uyu nguyu ngo yigize ngo umurundi, ngo uyu ngo yigize ngo umunyarwanda, ngo uyu ngo yigize uyu nguyu. Usibye ko je ntemera ko bahari abigira gutyo, kuko mu kuri guhari hari ukuntu abantu dupfa gusa kuvuga tutazi ukuri. Buri uriya mutipe ashobora kuba ari umunyarwanda, ni wumva ngiye kuri kamera ubu nyine ukambaza ngo sura umuki Museveni kakubwira ngo ndi umunyarwanda ndiwe tunzi, kubera ko mwumva ko nabambesha. Dushobora kuba duturanye na Freddy cyangwa mbana na Manasi niwe nita papa mzara, ariko atari we papa. Niye ndari umugabo w'umunyarwanda, je iwacu muri Zura twabanaga n'umugabo w'umurundi witwaga Bone Asumani, niwe wandeze kurumva. So none ubungubu yonge oya umufano, ubungubu yongenda iyo nza naja hariya nimba ari byo ngiye kuvuga kavuga ngo data ni umurundi, ni ushobora guhaguruka ugapinga kubera ko wasanze Manasi mwacu, ariko Asumani ari we papa. So ibyo jewe sinza okay sinza mbitinda, kuko niba uri mukuru ushaje uwagahaguruka ukavuga ngo ndi umunyarwanda, niwe ntabwo babeshe
mwebwe rero ntimugabigiremo ikibazo ahubwo muzobaze neza mukurikirane neza niba ari ukuri hanyuma kuri uriya mukobwa mukuri guhari yakoze ikintu cy'ukuri kandi yagikoze neza mu gihe yavuze ngo kandi naje yaramfashije n'ukuri yabaye nk'uvuga gutya kasa nabona umva sinzi nk'ibintu biba binzamukana kandi ahantu hamfashije no hari ukuntu ikinyamurenge ni igitangaza ubu nyine ku bantu no mu minsi mike yishize ndiko navuga kuko wumvise ndango umugenzi wanje abisobanura bukeye yavuze ko kera nawe yavugaga ngo abanyamurenge hari ukuntu abantu bakuze bumva ko ngaho ari igitutsi twebwe kuba bo turibo cyangwa se kuba ukuri so noneho iyo n'ubu nyine nkuko twari tuvuze hari abagiye babikora kurumva iyo noneho wumvise rero uwidetermina akavuga we agakoresha ukuri birakunezeza niko kuri kurumva abana bose buriya baba bavuka bazi ko bazovuga kurumva siko kuri ariko iyo umwana ariko iyo atangiye irya mbere habe nubwo woba wari uzi ngo azovuga umwana wanje ariko iyo avuze gusa irya mbere uzamutangira gupostinga abantu bose ngo umwana wanje yavuze ngo kaho bari barakusezeranije yuko azabika imeme kurumva so uriya mukobwa mukuri guhari jewe nanamushimira cyane kuko yakoze ikintu ciza yisobanuye neza yavuze neza umuntu wavuze ngo yamanyambika urupeta ukantu arakanto no kongeraho jewe uko mzumva impamvu abantu twabyishimiye cyane kandi naje nyabyishimiye mu ukundi kuntu naje nyapostinze iriya video impamvu cyane twabihaye agaciro kanini ni ukubera yuko yabivugiye i Rwanda mu banyarwanda oruke abandi banyamurenge baza bashikayo bakaza bashaka kwigira abanyarwanda noneho bagakenera ngo bavuge ikinyarwanda ntibavuge ikinyamurenge cyangwa se mu yandi magambo harimo no gutinya ariko uriya yabaye proud y'uwo ari we bitarimo guhisha cyane nico kintu twamukundiye yuko mbese yihesheje agaciro mu gihugu kitari ciwe. Yes, tugera ku musozo hanyuma Freddy zino comedy mukina mubona zizamarira iki ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se nabandi bose babakurikira cyane cyane abana batoya babigiraho? Ndabivuga mu buryo nka bubiri. Icambere turi gutera imbere abanyamurenge. Urebye nko mu myaka 5 yabanje suku umunyamurenge yarameze. Buri kintu cyose ukoze kitari gisanzwe mu muco wa kinyamurenge cyane nk'igitutsi. No kuvuga ngo ibyinshi dukora tuba dushaka kubera urugero abandi. Ntabwo ari ngombwa ngo tuzokizwe n'ibintu byo mu ikanisa gusa. Hari n'ibindi bitari ibyaha hano hanze wokora ugakira. Ubwo ndashaka kuvuga ngo mu banyamurenge turi mu bantu ba mbere bataza bibuka guteza impano imbere. Ibi bintu dukora abantu byakishije bafite amazu ya za miliyoni n'amamodoka kubera ibi bintu gusa. Bishobora kutazonkiza ariko byibuze bizokize undi uzobinyigiraho. No kuvuga ngo ku ruhande rw'urubyiruko mba numva nkeneye kubabera urugero abafite impano nk'iyanje jewe wenda ntibirageraho bingeza cyane kuko ubundi comedy mu buryo bwinshi cyane cyane je nkiyo nkunda gukora ni stand up comedy mu makwe na mu makonference nk'uku nguku niyo batumenye mwagafaranga si kenshi kaba katari kenshi ariko byibuze dukeneye ko nidushake tuzobe bitambo abandi bana bazaza nyuma yacu bizobagira ico bibamarira kuko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ntidukunda umuntu wakoresheje impano itari yo mu ikanisa tuza tuja nko kumugaya ngo yabaye ikiroroge ikirara naho ku banyamurenge muri rusange ni mu buryo bwo guteza imbere umuco wacu kuko tuvuga ikinyamurenge uzutege n'amatwe kenshi bizo tuvuga ibintu by'imurenge iby'ukuri nimba ari no guserereza duserereza mu bintu byo mu muco w'abanyamurenge ibintu byose ni ukuvuga ngo nta kintu kimenyekana kitavuzwe. Tuza dukunda kubonana n'abantu baturuka mu bindi bihugu abarundi abanyarwanda hari n'abafuriro bumva intuze ikinyamurenge ugasanga hari ibintu batumenyeraho batari bazi mu muco wa kinyamurenge. No kuvuga ngo muri make nuko niyo mpamvu nico novuga ngayo ntego cyane cyane. Hanyuma turangiza Museveni usarire nawe muri ko mwacecetse abantu barababuze abakunzi banyu barababuze muri hehe munyine turabafashe sobanurira abantu badukurikiye kuri Umurage TV hafi 10,000 babakunda dusobanurira aho mwagiye. Murakoze cyane mu kuri guhari dukoresheje ukuri
usarire nawe turahari. Ndaguheza umufano mutoya muri iyi konferanse y'abasore hano muri Amerika. MC yari usarire nawe. Usarire nawe yakinye comedy. Usarire nawe kandi wundi yari umujaji w'aba Miss. Usarire nawe kurumva. So muri make ahubwo aho tutari ni kuri ari amateatre dukora yo kuri YouTube. Ariko ya buri gihe. Ariko mukuri guhara handi turahari. Turakora, turatumirwa mu makwe, tugakora twatumirwa mu event kaya ngaya, tugakora nguko mwabibonye, twakoze ahantu henshi cyane. Ariko kandi nsubiye inyuma kuri ico kibazo warumbaje cyo kubera ko tudakora zira za buri munsi, hari ukuntu twari tutariyegeranya neza. Nkoresheje ukuri cyane kose nanone kubera ko abadukurikirana ejo bazosubira kandi bakatubona. Umuproducer twakoranaga ntago tukibana nawe, kandi turanamushimira cyane, yadufashije byinshi atugeza naho tugeze ubu nyine, yitwa Chris kubatamuzi. Yadufashije byinshi cyane, ariko tugira ikibazo cyo ubu nyine ndi turi kumwe nawe. Hanyuma rero biza nko kutugora kubera ko cyane ibikoresho byinshi byari byiwe nibyo twakoreshaga. None bidusaba rero twebwe gusubira inyuma ngo twiyinstare bushasha, hanyuma tuzabone gutangira. Muri make ubu nyine ico dukora ko turi instara kandi bushasha, kandi ubu nyine tumaze kuba groupe nini cyane niko navuga. Ejo ndi muzabona uyu nguyu yakoreye yari aho ari ubu nyine, uyu muzabona ejo turi kumwe n'abandi mukuri gwari. Rero abantu ntibumve ko turi kure cyane, turahari gusa vuba cyane tuzabakorera n'ibindi bifuza. Murakoze. Tubashimire inshuti bakunzi ba Umurage TV, mwari mudukurikiye. Turi kumwe n'aba bagabo, hari ibyo bakinnye tuzabibashiriraho kandi muzabireba. Reka rero mbashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira, mukurikirana ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Oze Ruhumuriza. Iyi ni Umurage TV. Umurage w'ijambo wasigiwe na sogokuru. Umurage w'ijambo twasigiwe na sogokuru.